ti és benedita dentro das donnas, e benedictus ai il fruto da teu berço, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, roga per nós pecadores, us e sem l'ora da nossa morte. Amém. Saludada seis Maria, plena de gracia, il Signore è con te. Ti és benedita dentro das donnas, e benedictus ai il fruto da teu berço, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, roga per nós pecadores, us e sem l'ora da nossa morte. Amém. Saludada seis Maria, plena de gracia, il Signore è con te. Ti és benedita dentro das donnas, e benedictus ai il fruto da teu berço, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, roga per nós pecadores, us e sem l'ora da nossa morte. Amém. Saludada seis Maria, plena de gracia, il Signore è con te. Ti és benedita dentro das donnas, e benedictus ai il fruto da teu berço, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, roga per nós pecadores, us e sem l'ora da nossa morte. Amém. Saludada seis Maria, plena de gracia, il Signore è con te. Ti és benedita dentro das donnas, e benedictus ai il fruto da teu berço, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, roga per nós pecadores, us e sem l'ora da nossa morte. Amém. Saludada seis In nome del Bab, e del Figlio, e del Spirito Santo. La grazia e la pace de Dio nies Bab, e de nia Senhor Jesus Christus, saigi com vos. Oggi in questa sonja messa, si ricordano in speciale da nos defunti, Alfred e Barla, Bundi de Florin. Il Signor regali a tutti defunti il ruaus perpeten. Signor, la ruasa els e tutti nos defunti en paz. Vos acceses. Caras suores, caros frars, in cordial benveni, tier nostra sonja messa, odier. Oz ils 11 de febrer, ai, il Dia Mundial dels Melssons. Se l'entirmont vegna se recordau e l'orazione dels Melssons. No era da quels che ciren e dageschen ed ein adina cheu per els. Papa John Paul II ha iniziato il Dia Mondial dels Melssons e collegiau quel con la commemorazione da nostra donna da Lourdes, no che Melssons enqueren da pi decennis, grazia e miglioramento. Il Vangeli che nos udin oggi è in racconto di una sendupada dentro Jesus e di una donna pagana. La donna è coraggiosa e la discuta con Jesus. E Jesus gida el en sia miseria e si affon ven sons. Oggi
Nus recordain era da tut quels che lavuren e la perscrutazione per anfla novas possibilidades per leviar la miseria mondiale. Con importante che quella lavur hai, sendi nus tuts cu ai va per vaccins e medicaments che retegnen la pandemia. L'en ponderà oz veden in questa songiamesa tut ils malsons, in special tut ils malsons en nos aplaiv, en nossas famílias, en conoscenz, e tut quels che s'empaschen ed han quitau per els. Lain nos usas en recla e ruga per perdun con ils cloms del Kyrie. Nos steins in pais. Señor Jesus Christus, ti ais nos via, mo bo adina esen nos stai proms da vianta sintes fascits. Señor, pren pucau. Señor. Christus, ti ais nossa verdade, mo nos falhain minjaton deci ves da dessa sinceros. Christus, pren pucau. Señor, ti ais nossa veta, mo il exempel que nos dain cun nies viver ai bo adina fec persuadens. Señor, pren pucau. Il bien e misericordaibel Dio feci misericordia con nos, e il perdoni a nos nostra colpa, e maininus alla vita perpetua. Amen. Lai ora. Misericordaibel Dio, ti ais il salit perpetuum da tuts cartens, exauda nos oraziun per nos sores e nos frars, cain malsons. Consolescia els con tia misericordia, regala puspai ad els la sanidad, perché els engrazien a ti en tia comunitat. Persuender, rugai nos, entras Jesus Christus, nia Signor. Lezione od il Codice Jesaja. Celebrai con Jerusalem, jubilai sur de del, vus tots que vais carezia per el. Celebrai con el en letezia, vus tots que veves mala curada per el, per cui que vus se vais baiber en abundanza dil sein de sia consolazione, per cui que vus se vais gustar con deleg dil pez de sia onur. Perché ascia plaide il Signor. Guarda, io vi diriger viersel la pace, sco in flum, e la gloria dils pievels, sco in dolce sgurgigliont. In sporta si in brac, ses affons, balancia els si la genuglia. Sco in amuma consolesce si affon, ascia vi eu consola e vus, a Jerusalem vignis vus consolai. Se vos vejais quai, lu ven vies cor a salagra, e vies circ ven a fluri scola jarva. Il man du Seigneur ven a se manifestar avant ses surviens. Plais ort la sontia schertira. Grazie bene.
Alleluia, 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 alleluia. Il Signore con vos. Ord il Evangeli tenor Son Marc. Da seu temps a Jesus ieus a la contrada da Tirus e Sidon. Ela ieus ien in a casa e voleva che negin endriesci quai, mo el a bos aviu sta su paus. Perciai bain laiti a in aduna che aveva in a feglia, cun in sper malmut, udiu aplidont da diel, ed ai venida, e se fiersa a vos, avon ses pais. Quella duna era pagauna, oriunta da Sirofenezia, ed ella supplicava Jesus da scacciar il demoni ord sia feglia. El ha rispondiu ad ella, lai il lembrem dusta la fom il safons, perciai cai deixa bo da prender il pão dil safons e fierer avon als canuels. O ella respondiu, Bai, Senhor, era ils canuels sud maisa en malien delles schmiules dils afons, que a el dec adiela. Per via da quai plait, va il demoni abbandonauti a feglia, tornont a casa, a ella anflau, il afon che seceva sul lec, ed il demoni fua uncius. Evangeli da nia Senhor Jesus Christus. Súplicas. Senhor, nies Dio, ord bontat asti scafiu il carciau, ed ord misericordia spintrau el del castis meritau, entras Jesus nia Signor, entras el rogai-nos tiertai. Per tot quels che ciren ils malsauns, ni che lavuren en il professiun medicinala. Bien Diu, daia dels forza en lur lavur, e lai senti els, che lur regit competent e human, dat coraggio als malsauns. Signor, taitla-nos. Christus exalta-nos. Nus rogain per las organisaziuns che giden medicinalmein ils paupers silentirmon. Accompagna tots con l'uvres con tiu spirit e laiam conoscer els c'è agit che hai il pli necessari. Signor, taitla-nos. Christus exalta-nos. Per ils isolai, ils sterschai e bandigiai, che els entaupian buns conquerstauns che s'empatschen da dels. Signor, taitla-nos. Christus exalta-nos. Per nus e per nostra comunanza. Carigi enies miets il dret spirit de carezia, capienza e contentienza. Signor, taitla-nos. Christus exalta-nos. Per nos defunts, che els amplien ent originavel in de casa en pace e ventira eterna. Signor, taitla-nos. Christus exalta-nos.
Bav en ciel, tia caretia per nos sensati arms, per quae fastis tem da nossa miseria, erascenus fadigiasen botia misericordia, per quae engratienus a ti, entras Jesus Christus, nia Signor. Orai sores e frars, che mia eus un frenda, da vende plashai vila Diu, il ba tut pussent. Conceda-nos, Senhor Deus, paz e salit entras els duns, que nos va importaus en tiu altar per la sonja chavera de tiu fel, il sacrament que nos celebrain queu, davinti en tia onu, e per il bainesser dell'entira sonja baselgia. Entras Jesus Christus, nia Signor. Il Signor cum vos, alzai ils cors. La ingrazia al Señor ni es Dio. En verdad, il ai gest ed vaivel d'engraziati Dio Bab en ciel, ed a glorificar l'obra da tia misericordia. Tia seligiu Maria, che la deti en siu best albert al Messias, ed avendi mumma da tiu fel sulle nasciu. Ord tut ils carciauns, asti clamau ella, ed as benediu ella dender tuttes dunauns. En ella ai comparida l'aurora del spintrament, perciai ella aparturiu annus Christus i sulel della giustia. Entras el, laudantai tut il spintrai en ciel, e sintiara, e intonainus con il scors dels angels, il grand laud da tia gloria. Nos benedintai son Bab, perciai ti ais il Dio che veni cum nos, ed ai surtut cum nos,
cu Jesus Christus en vida e raduna-nos per la chavera da caretia. Per quae rugai-nos, tarmenta-tius per la forza divina, sur pão e vin, e sanctificetia quels duns que Christus veni presenza nies, cun cier e saung, sco el aiem permes a nus, et a tut quels que fan chavera en sia memoria. La noche que Jesus ai venius tradius, a el en prescientia das ses juvenals, priu pão en ses mãos, et a engraciau a ti, Diu, baben ciel. Lu a el rut il pão, e partiu cul ses juvenals, gen. Prendai, e maliai tuts d'aquel, quae ai miu cier, que ve un frius per vos. Medem main a Jesus priu il calice cul vin en ses mãos, a puspai engraciau e benediu. Lu a il pursiu il calice als juvenals e dec. Prendai e buai tuts or d'aquel, quae ai il calice della nuova e perpetua aligia, miu saum, que veni spons per vos e per tuts en remission dils pucaus. Fagiai quae in memoria da mai. Misteri da cardienza. Nos annuncianti a mort e confessanti elevada, in token que tie turmes. Adieu bundadaivel baben ciel, nut celebrai la memoria da nie spindrament ed annuncien las grandes obras da tia caretia. Tiu fel Jesus Christus ca ius traspiti e muri, el ai en si elevada, arrivaus alla vetta en ciel, nu aquel el part da tia gronda gloria. Misericordaivel Diu, regala a nus il spert da caretia, ed infirma en nus et tuts quels cain invidai alla chavera pascala, il spert da tiu fel, e fai nus era pli e pli semilions a Christus. Benedescia ed infirma tut ils menaders, ils musades, les gidondres ed ils gidondes de les baselges, en special nies Papa Francesc, nies apostolic administratur Pieder, ils suvers, ils spirituals et diacons, et tut les dunas ed ils humens, qui han surpriu in pensum e la baselgia cun cor sincer. Fai che la cominonza da Dio pievel en conosci il sens dils temps ed aventi pli e pli fidaivela al Evangeli. Bab, fai misericordia cun nos frars e nos sores, cae ni ordavon anus la via della caretia e della cardienza, ed ein cun lur mort venia casa tirtai, per ave con Christus la pais da tiu reginavel, maina alla levada, tut nos defuns, tien conosces lur cardienza. E con quella fidenza rogainus e per nus ex, e per tuts che viven con nus sintiara, prendera nus en tiu reginavel, che nus condonciaien la plenezia della vetta, senza fin e rentida, uni con Maria, la mumma da Jesus, e siu spus son Giuseppe, con ils apostols e marters, con nos son padruns, son placi, son Jaclau, e con tutti ils sols, lainus luda e beneditai, entras nia segna Jesus Christus. Entras Christus cum el ed ienden el,
ai a ti, a Dio Baptiut Pusent, e l'unità del Spirito, tutta onor e gloria, da perpetuum in perpetuum. Signor, nos essen bo persurs da viadi, dappertut en curen carciauns ventirai salit, carciauns sco nus, als quals ti regalas medema mai tia caritia sco anus, ascia se sentinus uni cum els, cum nus urain us communabla main. Babunos, qualche tieis en ciel, sons veni facil tiu nu, tiu reginabil veni tiernus, tia veglia da ventis in tiara sco en ciel, ni espunda vinciadi dai anus os, perduna anus nos pucavus, sco nos perdunain anus culpons, e main anus buen in pruament, mobain spector anus dil mar, perciai te sei originabile, tia la persona e la gloria sempre. Amen. Nos tuts conoscain la construcțiu, ti duais carețatiu proxim scotetex, e nos tuts avain con grev che quai ai minceton, in măun amviert, in suri, in curtasaiver, dar licau, pin sens, che munten dendon via, e che san effectua via, in segno da paisa exprimada plique via plais, el metas il punct il essenzial, ti ais mia sora, ti ais mio fra e la cardienza, e della forza, della carizia, da Dio che perdona. La paz da nia Senhor Jesus Christus saide sempre convosco. Chur da Dio, que prendas na ver els pecado del mundo. Mirai, il chur da Dio, que prenda ver el pecado del mundo. Beai quels que inclamai alla chavera del chur. Senhor, eu sunt bovengus, que ti veniu sub mio tech, dimo en plaid, e mi olma da venta saluna. Per la comunione, vedi l'embrem davanti a sinistra e sovente da destra.
Lain ora. Nos ringraziamo a te, bien Dio, per l'allegria e la forza che ti has regalato a noi in questa songia messa. La nuviala che nos ha udiu ed il pão che nos ha nourrir, gide-nos ad ademplir nossas obrigações ed era viver així que nos condonchaien in di salit perpetuem en tiu fel, Jesus Christus, nia Signor. Jesus, meu Senhor e meu Dio, eu s'inclina plein humilitonsa a vontade, eu alçal mes els ord profunda bacesia tiertai, e rogel plein humilitonsa per tiu son cor, e per tia misericordia e perdonamento da mes pecaus. Dai a mi la grazia da fa bir tut quai que eu ai falliu. Bien Dio, entra en meu cor com prazer, e drezza tut minhas forças e meus sentimentos sin tia glória e majestade. Gida mai da consolatai per tuts munglaments da carções mal engraciáveis. Moça-me dura da carezza ed untra il cor da Jesus, cai savens abandonaus, cai supaus, el songissimo sacramento dell'altar. Maria, la mumma celestiala, e tutti i sons, possin gidamai da carezza Jesus, aunc plei fece en miu mincedi. Endras que viva e regia contai, e l'unità del Spirito, Deus, da perpetuum in perpetuum. Litania del Santissimo Sacramento dell'altar. Alleluia, numero 742. Signe, pren pukau. Christus, pren pukau. Signe, pren pukau. Signe, taidlanus. Son bab, ver Dio escafida, pren pukau. Son fel, ver Dio espindrada. Son sper, ver Dio sanctificada.
Sonja Trinitat insulet Dio. Christus, ti peun della vita, tai rogain exaudanus. Christus, ti ver carceu e ver Dium. Christus, ti supau e la hostia. Christus, ti presens en nossa cominonza. Christus, ti ciurda paces. Christus, ti nos unfrenda. Christus, ti unfrenda da veta. Christus, ti fondauna da gratia. Christus, ti nossa vivonda. Christus, ti nossa alegria. Christus, ti miedi dalla leud melsona. Christus, ti consolazion da quel sen tristezia. Christus, ti forza da quels che mieren. Christus, ti nossa speranza. Christus, ti sacrament unitat e caritia. Christus, ti fondauna da nossa cardienza. Christus, ti peun giuda sura. Entras tiu cier, daus vi per nos, liberesca-nos, o Senhor. Entras tiu saug, ca expons per nos, liberesca-nos, o Senhor. Entras tia levada ed anscienza, liberesca-nos, o Senhor. Entras quae segn da caritia, liberesca-nos, o Senhor. Entras quae segn da fidaibilidad e misericordia, entras tiu essa queu per nos, entras tia da vossa venida, nos paupes pucons, tai rogai exauda-nos, fai ferms-nos en la cardienza, tai rogai exauda-nos, fai annunciar-nos tia mort elevada, fai desiderar-nos tia chavera, fai-nos units em torno tia maisa, fai que neginda nos tradesci tai, fai en conoscer-nos tia via, fai viantar-nos en la vigor da questa spisa, fai venir-nos al pasto das noces perpetuas. Sciurda Dio, che prendes na verne il pucau del mondo, scengheggia-nos, o Jesus. Sciurda Dio, che prendes na verne il pucau del mondo. Sciurda Dio, che prendes na verne il pucau del mondo. Jesus, taidla-nos. Orazione nel temps del corona. Lai ura. Dio va, nos venir en nossa miséria ter time, rogai por tua proteção em vírus corona, que acostala a vida, a que porta de ansiedade aos cristãos. Nos rogai por tua graça, preserva nossas famílias, sociedades e o mundo de monções e catastrofes. Nos rogai por tua plena esperança que a liberação possa combater as nossas consequências de corona, que a economia possa se reunir e que nos achem bem essa nova livremente e sem terra. Meine des Mörns e de Vertrag des Niedes, des Regents e des Idontas, que eine certa Sventominone institutions, co-combate
epidemia. Nos convém que as nações, que se possam bem práticas para a missão, a por tudo aqueles que vivem lá em tema por via do desvio da pandemia. E nos convém que o personal da tira que se engaja sem pausa no provedimento medicinal das nações. Possam eles todos sentir a força de tira e boa piada na coragem. Mas todas as ofrendas da pandemia à dita perfeita. Amém. O Jesus, tiais que o presentes per dar-nos tia benedicción, nos rogai in plain humilitonza, conceda a mincinda-nos la gratia que nos duvrain, nos supplicain tai, benedesca tuts da lunge e da manaivel. Lai sentiti a benedicción las olmas da quels que san bo esser presents per ecciaiver quella. Lai era senti ils flaivels, ils melsouls, e quels que enqueren tia forza, adina leu nu aquels ein. Lai senti tuts pocons tia bontat, benedesca e rinforza e consolesca tutti ils missionaris ca in lunch naver da lur casas e familias e lavuren pil salit de las olmas. La benedicción del Dio Tutposent, orazione finale. Jesus, eu estou bem lá te abandonar, Pai. Moja porta la obbedienza da tua carezza con me, hai per me ispirazione da bem lá que estou visitar, Pai, e Santíssimo Sacramento. Então, com a minha próxima santificada, nasce um corpo e espírito a manter a presença eucarística. Dia de Jesus, benedesca-me aonde eu abandone o Espírito. Benedesca-me de casa e todos me controlam. Benedesca a minha família e meus amigos e benedesca a meus inimigos. Maria, Muma della Grazia, Muma della Misericordia, protegge-me de todas as dificuldades e emoções, estai comigo em meu dia. Por Santa rogai-nos, e trazem Cristo, meu Senhor. Amém. Salidada seis tu Maria, plena da gracia, il Signore è con te, ti és benedita dentro las donnes, e benedius ai il frutto da tiu bes, Jesus. Santa Maria, Mama de Dio, roga per nos pecons, us
sem l'ora da nossa morte. Amém. Caros pacientes, eu vos la todos, tudo bem, estáis saúdos e in vidi. Mai, e la paz convos.